салому дуруди бепоён нисори якояки шумо ҳамдиёрони азиз, забономӯзони арҷуманд, алоқамандони забонҳои хориҷӣ. дӯстони гиромӣ, тасмим гирифтем ки аз китоби Истанбул дарсҳои забони туркиро оғоз намоем. дарсҳои забони туркӣ барои навёдгирон ё ҳамон навомӯзон. албатта касоне ки аллакай ҳарфҳоро мешиносанд, касоне ки аллакай як камубеш хонда метавонанд. дар канали мо дунёи забонҳо боз яъне плейлисте ҳаст ки гӯем туркӣ барои навомӯзон ҳаст ва он як лаҳза аз 32 навор иборат аст ё аз 32 дарс иборат аст барои касоне ки тамоман хонда ва навишта наметавонанд. яъне бори аввал аст ки меравам ба суроғи омӯхтани забони туркӣ. бинобар ин касоне ки тамоман хонда ва навишта наметавонанд, метавонанд ки аз ин плейлист истифода кунанд, яъне туркӣ барои навомӯзон. хоб дар ин ҷо 32 навор аст. бале, 32 навор. аммо касоне ки яккам беш хонда метавонанд ва ҳарфҳоро мешиносанд, онҳо метавонанд ки аз ин эфири мо истифода карда бошанд. аз китоби Истанбул А1 яъне истифода карда бошанд. бинобар ин Акбар ТВ салом ва алайкум салом. хуш омаден бародари азиз. мо дарси забони англисӣ аз китоби New Grammar Time бахши дуюм ҳар рӯз соати 9 доштем ва имрӯз тасмим гирифтем ки соати 8, яъне ба вақти Москав албатта, дарси забони туркиро низ оғоз кунем. Акбар ТВ бародар сози Тенҷи шукри худосоз. хуб, шумо хубен Тенҷен? идои гузашта қатъи саломат бошен, идои шумо ҳам муборак боша. ташаккури зиёд. фикр мекунам ки шумо бори аввал аст дар эфир дарсҳои мо иштирок дорен. имрӯз дарси забони туркӣ тасмим гирифтем ки оғоз кунем. кӯ бинем агар муваффақ шем давом метем. агар яъне ягон кас набошад барои омӯхтани забони туркӣ, пас дигар кӯшиш мекунем ки видеодарсҳо омода карда партоем. албатта айни замон видеодарсҳо низ ҳаст дар канал, видеодарсҳои забони туркӣ масалан. забони туркӣ аз китоби Истанбул масалан аз ин ҷо дӯстон метавонанд низ истифода кунанд. хоб, ягон кас ҳаст? Акбар ТВ ҳаминҷа будан. бародар забони англисиро ай кадом программа ё ёд гирем, кадом роҳи осон ай? программаҳо, агар манзуртон аз программаҳои Play Market боша, барости ягон маълумот надорам дар он бора. аммо программа гуфта манзуртон ягон китоб боша,
барои грамматика ҳамин китоби New Grammar Time китоби хуб аст. Яъне барои грамматикаро хуб агар бихоем ки омӯзем, китоби New Grammar Time китоби хуб аст. Аммо барои як каме сатҳи болоӣ китоби Interchange яъне Intro вай низ хуб аст. ва зиёдтар масалан суҳбат кардан лозим. Барои забонро омӯхтан зиёдтар гап задан дар кор, як камтар вақт мегирад забономӯзӣ. Забони англисӣ осон ай, грамматикашам осон ай, яъне фақат як камтар вақт мегирад, тарзи гапзаниш камтарак, ҳамон тарзи талаффузи калимаҳо камтар душвортар ҳастанд. Ай хел ҳамчун забони осон аст. Яъне масалан агар забони русиро ба забони англисӣ қиёс кунем, забони русӣ дар грамматика бениҳоят душвор аст, забони русӣ. Аммо дар гуфтор яъне осон аст. Яъне дар талаффуз масалан осон аст. Аммо забони англисӣ дар талаффуз каме душвор аст, дар грамматика бениҳоят осон аст. Вай китоборо чӣ хел пайдо кунем? Вай китоборо аз замин Google мешавад пайдо кунем. Нависен ҳамон номи китоборо масалан Interchange ё ки интироз ва як лаҳза дӯсти азиз. китоби New Grammar Time ин ҳамин аст. хоб аз ман копия мекунам, роитон мекунам. номша масалан манзур ки номша копия мекунам, роитон мекунам. ҳаминро нависен, пайдо мешавад, метавонем фуроринаш. Дунё World салом устод. Ва алайкум салом, хуш омадед. Дунё World имрӯз тасмим гирифтем ки аз китоби Истанбул забони англисӣ, забони туркӣ оғоз кунем. Дигар намедонем то куҷо муваффақ мешавем. Бинем ки яъне лозим бошад барои нафареро, пас оғоз мекунем. Агар на, мисли ҳамон дарсҳои пешина яъне навор гузошта мемонем. хоб як каме бигем суҳбат кунем, ягон кас агар пайдо шуд оғоз мекунем, нашуд дигар фаҳмида мешавад ки зиёдтари мардум таваҷҷӯҳшон дар забони англисӣ аст. Дунё World беҳтарин устод. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. як чанд нафар гуфта ба забони туркӣ, ба фикрам ки дарак надоранд, аз эфири ҳозира бигем, аз эфири соати 8 шояд дарак надошта бошанд. як тақрибан 3 нафар ё 4 нафар буд гуфта буданд ки забони туркиро кай оғоз мекунем. идо чӣ хел гузаштанд устод? Идо дар хона шиштагӣ, дар карантин бигем. устод шумо дар Тоҷикистоне? Не, дар Тоҷикистон ҳастам, дар муҳоҷирати меҳнатиам. Акбар ТВ муҳоҷирати меҳнатӣ. Блекси салом, мерҳаба. Мерҳаба Блекси, хуш омадед. идо чӣ хел гузаштан гуфтем? идо дар ҳамин хона шиштагӣ будам, дигар ба филм дарак дорам қонунҳо ки касе мебаромад ҷарима мекардам масалан. хуб бидуни ҷарима ҳам дигар гуфтем вақте ки эълон кардам бестем қонунро риоя кунем, дигар набаромадем. аҳа, бале, мо низ идора ба карантин гузарондем. Бале, мо ҳам дар қариби мо як чашма дорем, як 300 метр дуртара бигем ай хона. Дигар гуфтем бе ба боҳнаи ҳамин чашма ҳам ид кунему, ҳам чашма биромем. як 300 метр росӣ рафтем, об гирифтем, омадем як ҷоя. бигем бо оилаву фарзандо рафтем, об гирифтем, омадем. гуфтем ина диде, гарда кадем, бас яке бидороин. Дилшод Теҷе, салом алейкум муаллим, 4 лайк аз ман. Ташаккури зиёд. Саломат бошед Дилшод Теҷе. чӣ ҳол доред муаллим? Шукри худо хубем Тенҷин. шумо созен Тенҷин?
Дилшод Теҷи Black Sea намедонам дар ахири эфири гузашта эълон кардам, дуня карда будем, гуфтем дарси туркиро соати 8 оғоз мекунем. Дига соати 8 гирон кардем, гуфтем он кас агар талабгор боша сар мекунем, набоша баъд ба ҳамин якамтар суҳбат мекунем ва эфира қатъ мекунем. Дунё World не ки устод ма дар кор будам рости дирӯз. Фаҳмо. Манзур дар эфир мақсада вақти эфир да? Ёки ида дар назар дина чӣ набуд, эфир набуд. Ида дар назар дорем. Дилшод Теҷи öğretmen kaç tane çocuğunuz var? 2 tane. 2 tane çocuğum var. Dar id, fahmo dar id. Chkhel dar id kor bud, javob nabud ruzi id. Selamun aleyküm Muhammed abi, nasılsınız? Ruzo id javob medodam ko 4 rӯз. Баъзе вақт 3 рӯз, 4 рӯз, баъзе вақт 7 рӯз ҷавоб медодам. Бо темури карантина бояд ҷавоб. Акы соатҳоту зиёд шуда, ман 2 рӯз плейлистотро тамошо кардам. Бале зиёд шудан. Дина 782 буд. 782. имрӯз нигоҳ кардам 815 шудааст. 815. Ман худам рости ҳеҷ тамошо накардам. Гуфтам ки значит касе тамошо кардагия ки хеле зиёд шудан. Дунё World кори мо фронай. Фаҳмо. Бале и нонбойхонаҳо бояд кор кунанд. Ҳатто моро участкавой занг зада буд, гуфта буд ки нонбойхона кор мекунад, метавонем ки бирем ном гирем биёрем, масалан ягон ҷой мушкилиш нест. Вай машалла, пеки кизинизми var yoksa oğlunuz var? Dilshod Teji ba film kızınız meshava, ha? Yani agar masal klaviaturatan çi nadorishta bosha, xo'p oki nadora. Kızınız mı var yoksa oğlunuz var? Oğlu, 2 oğlum var yani. İki erkek çocuğum var. Aleykümselam Dilşad kardeşim. Behtarin maşallah ama Turko Camşidiyane. Behtarin. Yani zaboni Türkiye az moda dida khubtar medonen. Çi bad efir tashkil nameknen, çi bad mardama çi nameknen. Dar lafzi Türkiye harfi شستیچی نیست. چخیلی نفهمیدم. همون ای که در بالاش نقطه داره وای نوو، ای که به نقطه های من منظورم همون بود. دنیا World 2 oğlan بله. Black Sea o فهموکا Black Sea. Merhaba beyler. Merhaba. Dilshod Teji Rossiyamon manzurtona nafahmidam, ya'ni harfi چی است؟ мягкий знак на забони русӣ аст. И эл мешавад. И эл не ҳасте ку манзур масалан ёкнем ина ябанҷи ҷи, яъне ҳамин кыз мақсадам ҳамин буд, яъне кызиныз, яъне мисол гап духтартон. Ина и масалан и тоҷики химо масалан и ранги қариб дар 61 монандаe масалан, яъне 61 Туркия, 61 Русия ку, яъне и меган мы, вы.
خب لکسی nasılsınız iyi misiniz iyiyiz siz nasılsınız iyi misiniz iyi Türkiye iyi dünya var ustoz Türkiye من کوچگیه ما هیچی نوشتگی این برادر رو نمیفهمم این زبان ترکیه برادر جان درس یکم امروز کوی قدیه بستیم اگر اون کس باشه باید درس یکم آغاز میکنیم انشالله لیکن اگر زبان ترکی رو مثال آموختنی باشین ای اول ای صفر میتونین که بعد یعنی پلیلیستی ما بدارین در اینجا ترکی برای نوآموزان است یعنی ای صفر ای نول شروع کردگی یعنی کسانی که حتی حرفا رو نمیشناسن حتی از همون صفر شروع کردگی مثلا میتونین از اینجا آموزین از الفبا مثلا سر کردگی خب معلم شما کیا گفتید که زبان ترکیه میدونی یعنی شما را در نظر داشتم دلشو تجه دنیا ورلد بلک سی خب همینجا 3-4 نفره که هستین یعنی همه ترکی گپ زدین دیگه مثلا گپ ترکیتون خیلی خوبه کو ترکیتون از ما دیده خوبتره ما هم نیمکولا میدونیم بگیم که چی میگن یکم اگر درشت هم بشه و قاپل گپی هم شوه یعنی تنتکی میکنیم که به درس تشکیل کنیم که به کانال بشکویم رحمت معلم اشمو همساز خیلی کم و بیشه که بخواه چی هم نیستیم هم کورس های اونلاینی بعضی کورس های اونلاینی اشتراک کردگیم از همون بگیم تجربه گرفتیم خب اکبر تیوی بهترین استاد سلامت باشین نه استاد این غیرت شما های سلامت باشین تشکر زیاد دنیا ورد نامتان محمد بود به فکر من اکبر تیوی شما پایتخت ترکیه رو میدونید استاد من میخواهم زبان انگلیسی را یاد گیرم خب زبان انگلیسی ساعت 9 شروع میشوه برادر اکبر جون ساعت 9 یعنی 9 به وقت مسکو یعنی حاضر ساعت 8:23 است یعنی ساعت 9 افیر داریم یعنی افیری زبان انگلیسی لیکن اگر افیر در نخواهین مثلا بگن که ما در ویدیو در کره اینجا مثلا هست ویدیویی که به زبان انگلیسی مثلا نگاه کنیم انگلیسی برای نوآموزان اگر نوآموز باشین یعنی میتونین از اینجا استفاده کنین و انگلیسی مثلا از کتاب اینترو هسته چخیلی که گفته دادم ناموشه اینترو و انگلیسی از کتابی مثلا نیو گرامر تایم 1 هست نیو گرامر تایم کتابی یکمش مثلا خب ساعت 9 افیر است هر روز از کتاب نیو گرامر تایم 2 یعنی از کتاب دیومش هست یعنی از کدامش که خواهین مرحمت یعنی ما خوشحالیم خب دنیا ورد بله اسم من محمد بله به خاطر چه پرسیدم به خاطر که یکی از شناسمون یعنی محمد نام داره در همون استانبول و هم در نانوای خونه کار میکنه اکبر تیوی انقره پایتخت ترکیه به فکرم بله بله انقره پایتخت ترکیه خیلی برادر اکبر جان اگر انگلیسی خواهین یعنی در کدام سطحی که باشین یعنی در سطح های منظور سطحی از میانه پایان باشین اگر ویدیو درس ها هست افیرها هست یعنی از چند ویدیو ها یا که از چند افیرها میتونین استفاده کنین لیکن اگر سطح بالایی در قرار داشته باشه ادوانس پس ما در سطح بالایی نیستیم میتونین اگر بخواین اشتراک کنین در افیرهای ما را
گاهو مثلا خطا کردیم اگر اصلاح کنیم. دنیا ورد در کجای استانبول باشن؟ راستی که نمیدونم که در کجا. یک وقت در انقره بودن، از انقره بعد استانبول رفتن. یک نمیدونم چند ماه پیش بود یا 6-7 ماه پیش بود گپ زدیم، گفته بودن که در فرانک کار میکنیم. ای ساعتی نمیدونم، خلاصه قسم شبانه بود بفکرم، قسم شبانه و اولی صبح. خب دلشاد تجه من میخوام که کانال هوی کنم، نه که نمیدونم که درباره چی کانال هوی کنم. لفظی ترکیه کمتر میدونم. خیلی خوب میشه که مثلا گپ یگون کانال هوی کنید زبان ترکی درس بدین، اگر ترکی را مثلا که دانین درس داده بتونین. افای باسیر 91 اومدن، خوش آمدن، سلام. اینجا چی گپ؟ افا جان اینجا درس ترکی میگیم تشکیل کنیم، منتظر استودنت هایم که اگر استودنت ها باشن دوام میتیم، اگر نباشن دیگه به همین اکتفا میکنیم. از این پس فقط میگم که دنبال انگلیسی هستیم. بسیر 91 خلا وقت بود کو برای درس. بله وای درسی زبان انگلیسی ساعت 9، اما این زبان ترکی یعنی زبان انگلیسی همون وقت خودش ایستادگی های، زبان ترکی ساعت 8، یعنی قریب نیم ساعت چی دیفره گیرون کردیم قریب. چه خیلی گفتیم دیگر منتظر هستیم. دنیا ورد فهمم من استاد در فرن کار میکنم، لیکن در قسمی پیچنی تورت خلاصه شیرینی ها هر سال میشه که کار میکنم. وای در قسمی نان بود، یعنی نان بوی خونه دا کار میکرد، یعنی نان میپختن. بس این ما خواستیم ولی کودکای من در بیرون، اگر یاسمین میفهمید نمیرفت. فهمو در فیلم در افیر گذشته در اخیرش اعلام کرده بودم، لیکن در اخیر به فیلم خودم نمونده بود، کم بود. خب خیلی میبینیم اگر دیگر مردم کم باشن افیر نامش علیج میکنیم، افیر سنجشی میمونیم. بعدا از فردا ساعت 8 باز از اول کتاب شروع میکنیم، ولی شروع نکردیم اول کتاب. خب رحمت یگون فکر میکنم بله دلشو تجه یگون مثلا زبان اگر بتونین درس دادم مثال گپ زبان هوی کنین، طلبگار زبان ترکی هم هست، یعنی با اگر ترکی را با زبان روسی درس دین به نهایت خوب میشه. یعنی بسیاری ها مثال گپ در روسی هستن فرزنداشون مثلا زبان تاجیکی را قدر خوب نمیدونن و میتونن که مثلا از زبان روسی استفاده کنن، با زبان روسی مثلا. افای بسیر 91 سلام با همه دوستان، بلکسی منتدار. دلشاد تجه اکبر تیوی نفهمیدم. دنیا ورد دلشاد کانالی دلشاد تجه گپ زنیم چیزی میگفتیم. خب دلشاد تجه اکبر تیوی نفهمیدم. دنیا ورد دلشاد کانالی مورم خبر گیرین. خب دلشاد تجه اپای بسیر شما هم اینجا هستید؟ خوش آمدید اپا جون. نه اینجا نوشتین دوست اکبر تیوی. خب بسیر 91 امروز مکتب رو تمام کردن، همه بهاهایش رو با اعلا ختم کرد. تیچه بسیار خرسندم. ماشاءالله بهترین. خب اگر میبودن تبریکشون میکردیم. خب تبریکاتی ما رو برسونشون برای بهای اعلا گرفتنشون. بهترین. دلشاد تجه مایلش اکی محمد. دلشاد تجه من جواب شما رو درست گفتم اکی اکبر. اپای بسیر 91 دلشاد رحمت. دلشاد تجه سلامت باشید اپای بسیر. اپای بسیر نظرتون چیه؟ یعنی افیر ترکی را بکنیم یا که نکنیم، یعنی دوام بتیم نتیم، وزرش هم انگلیسی بسای یا که این همون انگلیسی هم خلال ندارن؟ یعنی نظرتون هم میگفتین خوب میشید. شما هم یک شخصی زباندان هستین و بگیم هم پولیگلوت هم روانشناس پسیخولوگ هستین، زورا شما خوبتر
درک میکنیم. حالا بیاین با درس حتما حاضر میشویم انشاءالله. بهترین. خب تا ویا آمدن منظور تا درس انگلیسی از برای فهمیدم. تا ویا آمدن مثال گپ اگه نظرتون هم میگفتین که چی فکر دارین مثال گپ بسیر نمادی یک با پیش تیچه ما ای دستمون اومدگی را دستگیری میکنیم. ای تیچه من آدمی عادی شما آدمی عادی نیستین، شما تواضع دارین، خاکساری میکنین، یک شخصی خاکسار هستین. خوش به حال یزدم که خیلی انسان نصیبشان شده. بهترین. قرأ المعلم هذا. اینا یک پالیگلوت دیگر دلشد تیجه، یعنی این درس مده همه پالیگلوت ها میان، یعنی زباندان ها کمی کمش از 3-4 زبان بالا میدونن. استاد خیلی شما خانم با همین جاها دهیم. خب مایلش ها شام شدیسته شام شید با فیلم ساعت 8 بله شید. ما یا کم تدگیه منتظر میشیم بعد افیل ختم میکنیم. منادور تیچر خنده میگه در کجا خوندگی توبه یک گپای کجا میدونی؟ کی میگه در کجا خوندگی؟ منادور تیچر میگه در کجا خوندگی توبه یک گپای کجا میدونی؟ یازده میگه دلشد تیجه ما میخواهیم که هر افیرا را دوام کنین. خب نصیب انشالله. یزنه آخی خب بهترین. بلکسی اکا ما میخواهم هر درس دوام بتین. خب انشالله نصیب انشالله. امروز افیرا یا کور میکنیم یا نام شالیش میکنیم. از فردا ساعت 8 به وقت مسکو درس شروع میکنیم و تا 8:35 یا 8:40 میایم، به خاطر که علاقه 8:30 اگر خطا نکنم شامای، یعنی تا 8:40 میایم افیل قطع میکنیم که باز یعنی از پای نمازی شام شما برادر رو یعنی وقتای مردم نگیریم. When did you learn English? Wasn't it difficult for you? Was not it difficult for you? When did you learn English? یعنی کی شما زبان انگلیسی را آموختید؟ آیا برای شما مشکل نبود؟ مشکل بود راستی، خیلی مشکل بود. یعنی اصلا با طریق خودآموزی بگیم من چند سال شدم این زبان انگلیسی را آموخته هستم، چند سال. لیکن سال به معنای که تا پره نه، یعنی هر روز همون را بخونم که هر ماه همون را بخونم میخونه. یعنی بعضی کورس‌ها را اشتراک میکردیم، کورس‌های آنلاینی بگم که 2 ماه 3 ماه میخوندیم با توقف میکردیم، با میخوندیم و توقف میکردیم. همین خیلی اساس‌تا یعنی اومدیم. دشوار بود، ولی دیفیکولت برای دشوار بود. حالا یک دوستم خبر کنم چطور نیست با میام دسترخوان زیبا رو پیش کرده با درس میایم. خب مایلش خوش آمدین همه کسا. دلشاد تیجه خداحافظ معلم، خداحافظ. افیر خط میکنیم پگاه ساعتی 8 آغاز میکنیم انشالله. موفق و مؤید سربلند باشیم.